begitu yuk neng makan keluar yuk. Yang ada gua kekeprakan ada di pagi apa sore apa malam gua kekeprakan aja gua di dapur gua ngurusin anak gua ngurusin laki kerjaan gua begitu saban hari. Kagak nawain batu jadi laki lu orang ajak-ajak gua sama anaknya begitu bang pergi ke mall kayak sama anaknya bang begitu pergi. Ya iya punya laki kagak bisa nawarin sekali. Gue jadi bini gue kekeperkan aja gue di rumah begini saban hari gue kekeperkan aja pakai kuali penggorengan gue pada cemo muka gue begitu agak hidup banget punya laki buset gue kayak budak gue di rumah gue kayak ngebantu gue di rumah enggak punya laki sih begitu modelnya agak hidup banget nggak apa-apa sih bang kita mah diajak kemana-mana gitu jalan-jalan bilang juga sama kayak beli patah begitu atas jalan-jalan itu nyari angin begitu yang boro-boro gue meriang juga boro-boro gue dipijitin sama laki kali begitu punya laki sih begitu kagak bisa banget ngidupin banget begini lagi sakit motor lagi pergi mana begini begitu punya laki kagak semenggah banget bener-bener jadi laki lu bang lu kagak semenggah banget bener-bener dah capek banget kok ngikutin hidup lu.